Orang praktik kabeh. Setan potongannya ora patek bagus. Apa itu ya? Lah sing tak karno. Cekel ya, maju e. Ketok gagah e. Iki lho Mister Joso Kodiri. Ketok gagah le. Ketok gagah le. Kamu kira kayak
Mesti jual dong. Awak dhewe sowan nang daleme Bapak Parlan Albiyani. Niki aturane kitanan. Katurano. Wis tak kok jane jam masuk dan tapi jam telo. Alhamdulillah. Rut kamu kayak begini. Kakek. Bos kowe. Kakek. Ya. Mas Buki. Sel. Sampai ini. Apa? Marani buah seluruh kia. Hah? Buah seluruh kia. Pengen apa? Ngelek. Kalau sampai. Pasang, rokangan jadi selek. Ya. Oh, terus semua. Tocok. Hei, Sir, pasang. Biar gue masih bersih. Ayo, Sir. Lagi mulai ke Pama. Pama, bagian isa-isa. Pama bagian isa-isa. Yang saya gitu. Ayo, Sir. Ngajak lo. Hei, pasang. Saya ketahuan dengan cawean. Lah, letak saya. Gimana ditekani dulur sama Jakarta? Paling Parlan. Oh kan itu lu juga kan lo. Telo orang kui. Nah, peru kowe. Kalau Jakarta lo. Oh, ke Jakarta. Lah ini sama Jakarta. Aku bayi. Bayi. Orang Jalunge. Iki bocah. Orang tua ini bojomu tak bakul biasa. Iki ada bojo kok. Lah sopo? Iki ada bojo cek prewan kencis. Takam. Halo Bima. Sing cici. Ayo bapaknya ke Jakarta lah. Pas ya Karmanda. Bisa mari bunga-bunga sing apik le Tamsir. Alhamdulillah. Akeh rezekine. Sing liwat tentara tok. Amin. Iki Kompone siji loro telu papat lima enam kurang 5. berarti kurang 5. Papangan kon buah ya. Enak karo Bu Parlan. Tak golekane wonge. Bu Parlan beli sing Bu Parlan. Bu Parlan kan go amplop. Iya. Lah itu Bu Parlan ya itu lagi kembar batik. Wong enak. Lah itu warung Mas. Kan Iku Bu Yani. wong jek jupuk duwe. Oh, itu duwe. Apa
Budiono. Oh. Kayak bibi. Kon satu sik Bu Yani. Bapak tansih kon satu sik. Itu bujine nek suret. Biasa suret lho. Kalau kan dulu kita suret kalau ngawur kocrong iki. Nek suret iki bagian baca wong lho. Itu seket. Itu nek sapa, Mang? Ya. Kacau mau kayak satu euro. Nah, pelajaran nih. Hai, hai. Kan iki lho ngene. Iya. Kilo. Coba